You're a student of global politics. Correct. Itobona ku global tuwalibona ku munsi yona nga abantu ba bulido bova parinze ebyokwerinda. I thought in context ya Uganda. I'm saying actually my point is proactive, not reactive. Chovandika nti as young people baswati okwamba embere obutabaawo kubesobola. Where okubawa mu Uganda. Munsi yona any country of the world. Okubawa mu Uganda X tao X. No, out X mu Uganda. So, then munsi yona we can debate. Chikoba afande so MUBI. Uganda is impossible. Choka. Ntinchuka. Because bajenzi okubanga security in Uganda is very, 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 very solid. Mwami BUMBA chi. No. Agundi mutundo oli kumuzindalo. By young people, for example, bandi beirenga akaluba kalooza ku muango chi. Kuba kateze ino kubanga kabamaza ya amani gona bakalwani yeno bakende ino ngewe young person. Ifenga abakali mu myaka emisulube. Oli mu Genezi? Tuliyo. Kale, okay. Tuliyo aye ife abe Uganda tituli against the government. Okay. Aye tuli pro government. Nensonga lwaki afande MUBI ayogeza amani kubanga tali kwogerera mu ango ya BUMBA ya kusuwereza. Ali kwogerera mu ango ya bituufu ebiriyo. Okay. Nti tuli bavubuka abali informed. Tuli bavubuka abasobola okulingirira ebiriwo. Twafumintiriza ku byaliwo. Twalowooza ino kuwa we tuli kwenda okujja. Mu mbeera oti neeyo omugaso ogw'abavubuka mu kutebenkeza eiwanga we gubonekera. Nti awali baire waja akavuyo. Tumaliriza nga tulinawe idembe. Okay. Lwaki wabaawe idembe nti abali kwetaba mu kulonda kuno baidi nti eriyo obulamu ng'okulonda kukoze ki kuwoire. Woyenda okuba niwo weetaawo ezirawundi alija kukutaawo. Osobola okontributinga okutabanguko okweiwanga aye bw'omala osobola okulyesimiramu nga litabangwike. Bw'osobola okukifumintirizaako n'otegeera nti ojja kulitabangulaye we naido oida kulibaamu ng'ozira mirembe omaliriza nga oli ku line ey'abalwanirira idembe libeewo. Okay. So avuka aba Uganda bategeere responsibility ewe. Aba Uganda they are responsible. Wairenga there is that percentage kubanga midi yati mu buladi tawa. Eriyo that percentage ewulira nti tetebenkeire. Aye ife abali informed. Era otubona ebintu nga biri kutambula bulungiku. Tukoba nti mube baguminkiriza. Okay, okoboti bulungiku oba osigeza some reservations. Yeah, lwaki nsigaza some reservations. Tuine ebintu byetwogera ku unemployment bichi. Babibona wena. Of course, eriyo wotuka byabanga obibona, but olingirira ni kureti yabyo. Okay. Kubanga unemployment yetwogeraku yabasomye kuba bangi ng'ebirimo tidikolaaki tidibamala. Look at the other side of view. Abasomye bangi baidye bati okuwera. Mutundi. Ani alese embeera eno ey'abasomye okuba ketuwera twaba bangi. Mulungi, Mutundi okobye nti ebintu bitambula ku bulungiku. Muntu wakubuuza atabeere wano Uganda. Yes. Akati Mutundi. Ensi eno ng'otaire ku lensi dokumaiso okwo. Yes. Eri abavubuka. Yes. Biri batambula bulungi ku percentage ki? Ndowooza nti ebitundu 87 ku buli 10 bavuka bali mu kwesiima. Abavubuka bali okay n'embeera. Yeah. 87%. Meaning 13 bonka n'abatali bamativu. Yeah. Abavubuka 13 ku buli 10 n'abatali bamativu. Nabo abatali bamativu. Obutali bamativu bwaibe webuyidira. Kubanga bazira biseera birondoola. Not satisfied. Kutegeera nsi bweri kutambula. Okobye 87 ndikwenda okuwandikana.
87% satisfied. Yes. Thank you. Mpandise. Yeah. Kale. So mbaye ndiko banti ebintu bino bena byetololera kwani atayirewo embeera. Ife wetwali abato ku kyalo ekyewa ife kwali kwa abasomi batano. Do you know why nabali ku? Basomi ku rate ki? Ku level ki? Abali na diploma. Mwalimu waliwo omusomesa wa grade 5, there was an agriculturalist nga yena alina diploma, like 5 people. Mwali batano. Abandi they were like 3. Basada bakulu. So right now baze bajire mu retirement. Aye lwaki? Tilwa kuba nti bana abandi ku kyalo kuno bali tibenze. Aye obusobozi bwaliwo. Nti ife ba mutundi lero we are products of this government. Kuli kuba meka abasomi buti. Tuli kuogera. From 5. Nti ndiko nategeera. Kutwala speed. Matrix tuikiza mu numbers. Tisobola nakubala. Ale tano musaada. No, I'm telling you. Yanko bati yatandika n'okulunda enkoko. Itana mbuza nto ina imeka buti akati ani njino. Akandi be. Katumalize show. Kuba dambuda ninjino. Tili kwenda omalirikizawo show. So, mutundi yamba ku. Okay tuwe range. Bali mbameka saadino ku kyalo. Our greater village right now. Etegwa okubanga ina like 50 something graduates. 50. Bwogaita ku abali mu process. From 5 to 50. In the last how many years? Kwenda kubona abasomi bameka. Obala naba butini oida kuira mu obalenga n'abavwamu. Betali kubala. Abagire bava mu system. Mu myaka 2. 50 divided by 20. Kwenda kutegea ameka abasomi buli mwaka. Okay. So, embere eno eya abasomi okuwera. ADO because government yatawe emiwatu anti nazira busobozi. Okay. Abitireno yaje okutuuka eno yekifuukire ekyebbeeyi nga agegeyireku. Kulule bali batandikira mu buzito. Mutundi lojja okwirano ojja kundetera ku statistics bameka abalemererwa okumala ku ekyomusanvu ku kyalo kyo. Bameka abalemererwa okumala ku ekyomusanvu. Abalemererwa okumalako. It is not entirely because of the system. Eriyo factors edindedire mesa abantu okumala kunga tosobola kujinenekeza government. Eriyo n'ensobi edini nga dabazaire. Ngeriwa. Tulina abaana abafune embuto nga bakaali kwetuuka. Ekyo osobola kukita ku government n'ekitairewo. Ekiti kya government. Nga n'ekitairewo riyale. Ng'omwana ow'obuwala owa senior 3 basobola okumuyikiriza okuva ewaka essaawa 3 ed'obwire nga maama we tafiireyo okutegeera waali kujja kijja kumukosa kitya. Not government. Yeah. Ate aviire mu isomero okubula pad. Nga bali kuleeti ki? Ng'azira pad. But ng'azira pad. Nga mukaluka 2016 bamusuubiza pad ed'obwereere. Anti ekizibu ekiriwo kiri kirala. Economy kalinto. Newaife maka gaife. Eriyo byetusuubira okola. Byadema kutuuka. So not because twenda bituuke. Wenda geza makago ku government esolozo omusolo. No. The government operates and aoni wetukolere ensobi. System dino dili built kuva wansi. Even a home is the government. Iwosoloza kuwa omusolo mu makago. But I also have my sources of income. But I'm saying. No. I also have my sources of income. Iwoli mwana government. Tuana ribana ba government. Etusolozamu. Iwe bana bameka bosolozamu uko. Bwana. Avane mubireka. Lekwa kada wenare mwere mwekibuze ekyo. Omukulu mutuufu kuba a family is the smallest unit of administration. So in that context, monole wali is 100%. Ile byakwesa ali kulinga. Mwami Bumba. Ali kulinga. Akati omukulu ali kwamba kumwine. No. Complimenting it's okay. Yeah, it is okay. Era Mwami Bumba yobona wano. Okubi olwemba lwa Yoweri. Ambula mu studio. Bumba ndi joli menje wafande. Bumba. Avubuka. Ovunanzi wawe mu bwokuuma iwanga kaitebenkevu mu bwidi. Weremba muli kuwagira opposition obachi era mwidi cost ya security mwiwanga. Mperano mukulu Mogani ndowooza nti mugandange ni mutundi. Kuvena mutundi. Ndowooza nti omutise omugugu mungi.
ndowooza nti niwaba Emmanuel Dombo niwaida waneno ekyekibuuzo era yena atagala nakyo aye nga wookidi nti era mudirya timubuladitaawa Perano baganda bange baneno bamutundi ate muditawa timubuladiriera baganda bange bamutundi baneno baligezaako okuwanirira na kyemalira oba General Museveni okubanga akalooza mbu abavubuka bakamuwagira ani yemwe nakidi tidi oba avira na mutumba side ki because nze na mutumba district yo nanji bulungi era nsobola okumubuuza nti nabisaka woviiraawo olowooza abantu abavubuka bameka abasobola okuyingiza 15,000 ono average olunaku tasobola kukimpa but nze ndikwenda okukutegeeza mukulu Mogani abavubuka naddala nga tujja mu politics oba nga tujja mu kalulu kaneno ndikwenda okukutegeeza nti last time wali omukulu yakoba nti aligezaako okusechualinga future ife but this time round I didn't protecting our gains tiyakoba nti protecting your gains akagamba ako ndikwenda okamakinge bulungi no and protecting against the plural no clarification chitwala iwe ni ali chogera oza nti mbaire nkuwaire time kutereza sirogani oli ku misleading abantu katereze msirogani ekobeta protecting the gains as we leap into the higher middle income status jamaiso Perano ndikwenda okutegeeza nti oidie mu debate ate no debate joidie mu ndowooza nti ti abavubi so gezaako okuwuliriza nga ndikola submission yange mukulu Mogani ndikwenda okubuuza mutundi iwe nkoberaku what are you protecting, what have you gained as a youth amwikiriza akwire mwire muna when they are talking about protecting the gains means ndi mu bali kuba protected because which gains are they talking about bali kuogera ku achievements eda government yeno mpandise mutundi bamulindira ku mulembe gwa Museveni no so it must be protected I'm a product of the government ndi product ya UPE ndi product ya use those are some of the achievements of the government gains then gains edindi omukulu ona ali kuogera achidi bulungi nti no government boyayidira rate eyengudo enungi edali munsi muno nze naye tulifalinga ku byaliwo nediriwo buti okutola kungo oli muzibe wa maiso aye ku connectivity ya network mu byentambula those are gains to be protected kilometer luku nkoberaku omwana asomera otoke nkoberaku omwana asomera otoke ngava ale butongo ndoza abwe ni president yalemerero kubanga atuukayo oyena osobola okumukoba nti is protecting his gains or her gains ayo ikiriza gains dakobye mukusooka Perano gains tachitegeye bulungi kuino noire yakuba waliwo UPE waliwo USE ibona basiri wale byona oli kuchitegera nebuuza nti mukulu mu byali waneno aya ina yo mwana yena ali mu government aided school azira Perano ekigambo protecting your gains mugana nkankusomese kuba buti Perano oidie mu isomero ofuna okwolesebwa osobola okwira yena mutumba nga tukushepinze bulungi ero oire yoyogerere enchuka n'abavuka bena mutumba oli ku yes because no you haven't been shaped okutola kunti bakutamu just bwa dust akulimu so bumba